छिगु जिगु झिगु झी सक्कल नेवाय मंकास नेवा युट्युब तीन ख्य खुल्ला मंच चक्कौ ख्य जुया चोनेमा तीन ख्य खुल्ला मंच नेपाली ऐतिहासिक छगु ख्य ख तीन ख्य कालान्तर लिपा थुकियाना खस करन जुया खुल्ला मंच जुगु ख तीन ख्य दुने पंचायत काले थी सब यागु निम्ति मंच देखु थुकियाना खुल्ला मंच जुगु ख खुल्ला मंच राजनीतिक रूप अति कहे महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक ठ्याक नेपाली राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन यागु निम्ति थुगु खुल्ला मंच यक्कु सभा भेला जुल लिपाङ्गु नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलन 2046 साले बहुदल व्यवस्था घोषणा न थुगु हे मंच जुल थोल्या ख स्वेगु खसा तिङख्य खुल्ला मंच परिवर्तनकारी पिनिगु निम्ति राजनीतिक मंच ख नेपाली कांग्रेसले सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहलिसे कृष्ण प्रसाद भट्टराई गिरिजा प्रसाद कोइराला अथे कम्युनिस्ट नेता पि मनमोहन अधिकारी निर्मल लामा मदन भण्डारी पिनसँग थुगुहे मञ्चे दना नेपालले आमूल राजनीतिक परिवर्तन यागु निम्ति नेपाली जनता या त इनाप यागु मंच ख तिङख्य खुल्ला मंच तर 2046 साल लिपा तिङख्य खुल्ला मंच राजनीतिक मंच मजुसे व्यावसायिक मंच जुल खुल्ला मंच व्यापारीको थाहा जुल तहन तक तत्कालीन ये महानगरपालिका या मेयर पीएल सिंहपाले खुल्ला मंच हङकङ बजार जुल अर्थात फुटपाथ वाला तेगु पसह जुल तिङख्य स्वरूप 2046 साल लिपाहे निरंतर रूप शेष्यमन तिङख्य मजुसे फुटपाथ पसया अखदा जुयावन थोया लिपा तिङख्य ताई तक फुटपाथ पस पिन्त चिकी ढुङ्का तालाङ्गोया बन्द याना बिल बृहत तिङख्य देखेको योजना पाखे ये महानगरपालिका निहात थुखे ये या पुलाङ्गो बस पार्के काठमाडौँ भ्यू टावर देखेको ज्या न्याके वो तिङख्य अस्थायी बस पार्के रूपमा विकास जुल तिङख्य अथेतन उकिसना बस पार्क तेव नापा बस पार्के तयातोगो पसत फुक्क तिङख्यले तवल थथे तिङख्य या त अति हे आक्रमण जोगु खनेव स्थानीयवासी नागरिक अभियन्ता पिन्स अभियान हे न्याका तिङख्य सक्सिगु निम्ति ख्यजुइ माताका मागियासे अकुपाई टुडी खेलिया नाम बृहत ज्याजो हे न्याकल वो तिङख्यले दुने पसव बस पार्क चिकेगु ज्या ताला थोयलिपा हाक्न तिङख्यले तालाङ गएको ज्याजुल ये महानगरपालिका या तत्कालीन मेयर केशव स्थापित पाले बृहत तिङख्य देखिगु निम्ति डीपीआर है तैयार या त गुगु डीपीआर कथा रानी पुखु निसे सैनिक मंच तक छस्वा याना तजिगु पार्क देखेगु आजु तया तगो ख तर थो आजु थी हुनी लागु या मुफ्त तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर साक्य पालेन बृहत तिङख्य देखेगु सहल जोगु ख तर वेकय पालेन थोज्या न्याके मुफ्त नागरिक अभियन्ता पिन्स चक्कंगु ख्य तिङख्य नापा गथेख अथे जुइमागु मागियासे थी जागरण अभियान न्याका वया चोंगु ख गुगु अभियान आतकन न्याना चोंगु दनी तिङख्य खुल्ला मंच चक्कौ ख्य जुया चोनेमा ये महानगरपालिका या मेयर बालेन सहन थोयन्य तिङख्य खुल्ला मंच या त कोए अंडरग्राउंड पार्किंग देका चुए नापा गथेख अथे हे ख्य याना तेगु निम्ति इंजिनियर पिनिसे सहल ब्याकोको ख तर तिङख्यले कुए अंडरग्राउंड याबले तिङख्य या मौलिकता तनिगु व बंक्वे या लय मुहान सुना हुनिगु धासे थुकिया न विरोध जुल आ ये महानगरपालिका तिङख्य खुल्ला मंच या त सदा खुल्ला याना तेगु चकंका तेगु अभियानला न्याकल तर तिङख्य खुल्ला मंच दुने अस्थायी फुटबल ग्राउंड देखिगु ज्या न्याकेव हाक्न छको अभियन्ता पि दना वो गुदो इमिगु मागदु चक्क दबु तिङख्य खुल्ला हे जुइमा अन गुगुन कथया फुटबल ग्राउंड देखि दैमखुताका स थोइकु गुदो तर ये महानगरपालिका तिङख्य सदाय निम्ति खुल्ला हे जुसा अन फुटबल ग्राउंड नापाली पथे मिडेजु थे कथ देखिगु पला न्याको गुदो
हेर्नु आज नचुन है, यो नागरिकको जग्गा हो, यो सार्वजनिक जग्गा हो, कसैको अधिकार होइन। शान्तिपूर्ण बन्द नै सक्यो तिंख्यो या त खुल्ला याना तेगु निम्ति न्यापुगु अभियान या त सक्स्या लस्कु सियागुदु तर तिंख्यो दुने अस्थायी फुटबल ग्राउन्ड ते ज्युकी मज्यु तैगु सम्बन्ध जक विवाद बोलंगु खनेदो थो विवाद स्थानीय फुटबल कासामे तेगु क्लब संघ संस्था हो तिंख्यो खुल्ला याना तेमा थका स तया चोपिनिगु दठुई सहल ब्याका जेंकी मागु खनेदो नेपाल ऐतिहासिक तिंख्यो खुल्ला मञ्च चकंगु तिंख्यो जनताय तिंख्यो याना तेमागु खे निगुमत सुयागु न दैमको तिंख्यो चक दबु जुया चनेमा नेपाल छगु नया जुया चंगु ख्यो जुया चने थेमा जी फुक्क थुकिया निम्ति जे तिंख्यो खुल्ला मञ्च चक्क ख्यो जुया चनेमा छिगु जिगु जिगु जी सक्कल नेवाय मंकास नेवा युट्युब